اینجا که می‌بینید دقیقاً محل سقوط این بالگردیه که متاسفانه اینجا سقوط Syederalun Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei 2024. Israel pun dituduh melakukan sabotase dalam kecelakaan tersebut hingga pasukan militer Iran melakukan konvoi. Seusai Raisi meninggal, kebijakan militer Iran disebut tidak akan berubah. Dikutip dari The Times of Israel, kematian Raisi dan beberapa pejabat Iran lainnya tidak berdampak signifikan terhadap konflik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, Jason Brodsky. Dia mengatakan Iran dan beberapa negara musuh termasuk Israel ketegangan justru akan meningkat. Kondisi itu dikarenakan kebijakan luar negeri dan perang berada di bawah wewenang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Oleh sebab itu, kebijakan perang dan militer Iran akan tetap sama meski Raisi meninggal dunia. Di satu sisi, seorang jurnalis asal Amerika Serikat, Jackson Hinkle, mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di Iran. Video tersebut diunggah melalui akun X pada Senin 20 Mei. Terlihat pasukan militer dan keamanan Iran semakin meningkat seusai presidennya meninggal. Tentara Iran melakukan konvoi menggunakan kendaraan militernya. Hal itu dilakukan di tengah Israel dituduh melakukan sabotase hingga menjadi penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Sayangnya, hingga saat ini Iran belum memberikan konfirmasi terkait video tersebut. این تصاویر رو ضبط بکنن. سپاسگزارم از همه کسانی که اینجا که می‌بینید دقیقاً محل سقوط این بالگردیه که متاسفانه اینجا سقوط کرده. دقیقاً این محل سقوطشه، این خود بالگرده که سقوط کرده و الان اینجا تصاویرش رو می‌بینین. این تصاویر توسط پهپادهای جمعیت هلال احمر که جزء داوطلبین ما هستن تهیه شده و Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.